هرک جه اندام و سروکین لجنین پشمرگه و آفرتان و آودان کرن و ماف مروف یم پرلمان کردستان سردانا شنگال دا که ویشانده دربرین جه فراکسونین پارتی و ایکتی و یکگرتویا اسلامی و برای ترکمانیت کرد. لگرتوی اسلامی لبرای ترکمانی لجنه اجتماعی کردستان و لپارتی دموکراتی کردستان اما چند جارک او برادرانی هنی بزودنی گران ما آگادارم و خام آگادارم کردونه تو بله نهاتون پشتی سردانا قایم مقامیه شانده پرلمانی سردانا بارگاه ایکتی نشمانی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان لشنگال دا جبو آودان کرنا شنگال بگشتی شانده پرلمانی پیشنیار هنه دەبێ هەوڵەکانمان بخەینە گەر ئایا بتوانین دەوڵەتانی کە هاوکار و پشتیوانن چمان بۆ دەکەن ئەگەر ئەوانە بتوان هاوکار و دەمێکی باشی شنگالیەکان بکەن ئەوە بێگومان شنگالێکی نوێ دروست بکەین و ئەمە بهێلینەوە بۆ مێژوو کە ئەمە چ بەسەر خەڵکی شنگالیەکان داهاتووە. ده همان دندا پیشنیارا درخستنا بریارا آواکرنا یکین آکنجی بونه جبو وان که جوجن کردین ازی یج دسته داعش رزگار بوی دگل شانده پرلمانی هبو کلکاتی آودان کردنەوە شنگالە یاخود دروستکردنی شنگالێکی نوێ یەکەی نیشتەجێبوون بۆ ئەو ئافرەتانە کە لە ژێردەستی داعش بوون و گەڕاونەتەوە یاخود ئەو ئافرەتانەی کە هاوسەر و برا و باوکیان نەما و یەکەی نیشتەجێبوونیان بە تایبەت بۆ ئافرەتانە وەکو مەشروعێک بۆ دروست بکرێ. اگر چه جنوزده 8 سال 2015 تانو که اندامت پرلمانی بگشتی لنوا چه دانشتنیت یا سایدا کم نبونه لببوچونا ویشانده پرلمانی دوید بابت شنگاله لسر ناکوکین سیاسی بید النوا باشور کردستان بگشتی هرچند آوای پرلمانی پایتخت هرما کردستان آواهیه که جوان و خوشه او پرلمانتار سردانا شنگاله جیکری شنگاله به بشک دانبرای باشور کردستان دنه دیار کرن لیچاو کرد نزدی و شنگالیا لوی چنده که سردان کرنا شاندت پرلمانی نبو گرتنا وینا و سیلفیا بید بلکو بو آودان کرنه کارون علی روداو شنگال